MS Purnima Enterprises presents Khapri International Manipuri Short Fiction Film Festival 2021. Organized by IPAK Films Production Manipur under the Aegis of Film Forum Manipur. Karino, I eat in the Atapot Kandokiti. Chapoche, Chadan of the Boo, Kaginanga, Atava Muta Chapoche, Chadi David. Let the Baigi Aram Kuramba, Nagnakan Lloyd. Aisha Conseng Umituni Chada Saktana, Taxepop Taravani, Apamo Chabatani. I Bungapio. I know a number later of the Birangi. Two in a Taraba, Kulagas Abigan. Sabio. Aduga Maxe, Upio, Hojiki, COVID-19, the Laina like Yam Caliban. Magi Apanga Tabak Sura, Jaba, Akoi Miamgi, Maraktadi, COVID-19, lockdown Ibase, Akoi Mafam the Yaknabani, my road. Lao, kena lao. Positif pada mati ini COVID matam jida. Lao pura si lao. Inang pakat kanu. Hospital jauh nova na onda puta tumi. Nang pakat kanu. Na onda hospital puja kani. Ibu ngapiu. Asok pasel. Bukan pada kerat untuk amal. Masira mioi bagi minunsi, masira mioi bagi punsi. Covid laina di lain laga agini. Catkaba Thawaidi di Amuk Hallaklaroi Hidra. Ang tuglase anong gimin. Main sponsor Maimom. Sponsored by Oinam Roman. Co-sponsored by Eating Computerized Eye Testing and Eye Care Center, Thobal. And Northeast India Security Service Imphal. Online media partner IPAK Media.